Di tamo text line? Oh, ang daya nyo, bakit kayo mag-off dyan? Wala na ako pakikinggan programa ninyo. Anyway, madami pa araw dito lang naman ako sa Ramon Isabela. Pag may time, ako pupuntahan ko kayo, Sir June at Kuya sa office niyo. It's me, Buboy Toledo, FDD Fan for Wow! Oray ta si kami tumati bumisita keng kabalong. Oray ta si tiglaang magte-munisipyo Alawan. And of course, you can also have us ijay YouTube channel me and Facebook. Agkayam ta Facebook balong. Thank you very much for that love and we are sorry ta talagamot nga hamimat nga tingal apo iti amin abanag. And anyway, barbaring laang makasubli tayo pa when iti sabalin tumanen nga ka pagtaenganan something like that. We don't know. Anyway, pabati po Mauricio Sound and Lights na ta mga taga Baluarte ko na FDD Solid Fun Forever. Woo! Apo ko sa DJ kinantaan ta di Kalman. She's ARD ang kunada Assistant Regional Director and yet di na kayat iti pa di na kami kayat nga awagan ng ading basta idol na ti awag na. Kaya nga iti mabali nagtata maaling kagita basit siyempre nagtaan nga tao and yet she's so young looking talaga mga mong ipagarob nga 16 but then kasta ulit tinagsak na we love the hugs, the kisses. So once again our greetings and congratulations ta so successful at the age of 16 nga talaga. Jem, request ko man dyan naglamas ti Arak. It's me, Marilyn Barrientos ng Banawag Sur. Pakibate, family Barrientos. Kuna na, ni ate tapos ni Auntie Nina, Gemma Tamani, ating Jem, pabati man family ko sa Pinas, ni Uncle mo Bong, tay anak ko, Benedict, Ken Eliza, ni Jennifer, ken Nanay Intang, ni Mother Clemencia, dagiti kakabsat ko, Jovelyn, Jomar, siguro tayo. Ni ading ko, Jocelyn nga, ag-birthday ni June 4, happy birthday ading ko, agyaman ak ading Jem. Makigid-gid Drink more water and get well soon, kano? Ayan, thank you so much. Apo, madlaw yung matitimag ko. Talagang made. Okay, greet ko man nila kay kong awan sa Bali, no? Nga ni Kapitan Sammy Sarmiento, iti Barangay Salvador. Kumanta kayo man iti Balsi, tapos sumala kami dito Barangay Mi. Kung na, toy kab sa iyon, Nora Sarmiento. Ayan, good afternoon ka na kayo, kabsat. FDD, greet ko man dagiti nangampon kanyak ni Auntie Prenilyn Labinay Mabun, kini Uncle Crescencio Mabun at si Christine Joy Mabun dita Progreso ang Lipay Quirino. Di naman imbagano sino keng kuana. So bye. Anyway, hanga dakkel nga banag dita ampun nga impagamitan ng ampun. Siguro ko nagtalaw ka. Di mo ti kaya mo nga sa uwan nga dita. Nga rod as makapagyamanan na. Siguro dagiti yan ang kup-kup kanya na kasyay. for the meantime mo siguro nga forever deta nga ajay nayanak nga inampunda ka no di ket dijay inampunda ka kabayatan din ka pa nagtalaw. Ating JM pag-greet na man ti happy birthday Jay kan nga ni Rovelyn Castillo nga Rajay Kuwait. Birthday na gamin itakan greet ko amin nga taga Villa Marcos. Ate Lucky Kore mo atoy. Medyo nasakit tinakam ko nga pumakadang manyang ng arod. Arod, kaaro ba? As requested, may isang sonata para kini Kapitana Nora Sarmiento and Kapitan Sammy. Ibalasiyo nga duwa. Kaya nga ta kumanta. Double step. When I woke this morning, Sino ka na? imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. Okay lang mo, di ba? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. Sa Nora, boses ni Nora. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye.
with a single yellow rose. Oh, Carrie Bells na hula. Tang tang. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, if you are to give a rose to a certain lady, ano nga kolor tiket mga ited balong? Kung ano mo data, yellow rose is a sign of goodbye. Ano nga roti kolor nga ited mo? Red? Red, yes. Keta, Ano tiki na sa red ya? iti kaya na nga sa winter red ang taga-planas. Ay! Siyempre, mahilig na ti red di dyan. Hindi ka di, Hamay. gusto mo ti ko na nabasak dahil dyan nga message yung kini ko Kini June, ni Arsenio Pera Esteban, he loves Oo, the favorite color. natin yung red. Red, tataga-planas. Kung ano na yan, ni Kuya nga Arsenio Esteban Jr. Oh. Ano, favorite color boy, red. Amudan ako nga taga-planasan. Kung ano mo, Oh, iso nga red mo ti kaya mo nga ito nga rosas. one. Ag jive nga ro, DJ kaya nang sa one. At dati kay papanan na, DJ red nga rosas, DJ inti favorite color ni Arsenio Pera nga Esteban nga taga-planas. Oh. So nalabit nga DJ nga red nga roses nga kaya amo nga itad ka taga-planas. Kas DJ ka di. Mabalin. Lawag lang, Mabalin siguro. Mabalin siguro. Kaya nagsaya at mo, itatangkan tugot hanggang atarko ka nang ibaga nga mabalin. At dati nga roti fighting spirit mo itatan balong. Hindi ka mo kakapsutak pa. Yes, but the spirit, Adam. Siguro. Oh, sige man. Kablawa mga rotisuna itatakan. Okay na yung bang aldaw mo dito, eskwelaaan. Dajiso na eskwelaaan. Oh, amom talaga. Updated ka. Siyempre, yung baga naman. Ayan. Kasta lang. Hang Brigada latta. may sana. Mm-mm. Ay ko delikado. Kita baka no ingana rin. Maday, damot ka no ti kakadwa na pa iti jay Ay. Ma'am V. Wala naman. Ni Ma'am nga Ana. Yan, good afternoon kanya amin dita mga madam. Madanagan baka no ingana rabi ika agud brigada nga isuna. Ay sa bali dahil jaya. Ay. Delikada. Agur oray dahil jaya hindi kadwa na nga brigada. Ingkan Ayaw. pa. Anyway, ahang ko nga nakita balong no adati pasarabong kayang kuana. Huwag ka raw de. Naliwayam samot ng kabote excitement mo. Manalip. Eh di nagsardan kayo jay pagbuko pa yan ala yan. Yeah. Makatortoro ang upper may. Ah, Makabaks na di makabangon ti kapsut ko. yes, Natoro ka alata na. natorogan. And we would like to thank of course my beloved wife Juvie nga nagmaneho kada kami. From Bambang to Cordon. Talaga mga idihan na kaya ni John Mark Pastor Kung operator. di na nakang ko na iti dajite kaya pa road. Idanon ko ting gani sa bela kaya to kung kuna. Nga. Nakadanon tayo jinti sa ate kay nay. At ko drop mata ko, paigid ka na. Sati gasoline station. Maturo ka ka. Napana. Isumala nga nabasbasa jipungan nga di likodan tatay. Na! Apay ngay. Adan sa nagarubos. Ngalang ay. Lik amo no ling et dejo the other way Oy, around. nga kasi yung maturog. Sa bagay. Hana bali nga mabasa dagiti ikamon kada ulas wag lang dipungan kas
Apo nagbayag ka lagi din nga sumiro kan. Anyway, kada kiti iso amin ang apo nga mangisurusuro ito nga oras na kita manarimaan pa lang agisimsam pa kada kiti pagadalan. Apo congratulations ken apo agyaman kami iti ano si apo agpinpintor kada kita aglawlaw des ko na nagabgabot kada kita roro utap no lang napintas ti pagadalan ti kita ubing. Pintor nagtugaw barnis ti labisaan kada pagtugawan ti mestra. Dapay nabasa nga post nga kalkalpas nga pininturan ti arawangan ti eskwelahan apo inarak mo ti simot-simot di ba simot-simot pagkapag simot-simot ay pagkapagkatan ada design na ti arawangan yan awanan yes anyaman na po nga pagadalan private or public schools nga i-prepare dagiti awan ti bayad na agasam nga mamaestra thank you so much apo ti panagtunguyo thank you so much mat apo kadagiti parents nga tumultulong yes and of kadagiti sponsors FDD syempre nakatadong ngamin ti nagbrigadaan eskwelahan tadi kani we have came we have came ano nyo the English ko di ba we have came manmano data naggapo kami kung namalangin na po sa Jai Ilocos Sur down to Aurora ay Bagnos Isabela and of course Bacnor and Ramon Burgos. Yeah. So thank you so much to the sponsors may FDD Hong Kong chapter headed by ating Angela Gual and Vice President Kuya John Linyan and members and officers and of course nagitiya kapagayam tayo apo pagayam tayo sa Jai Hilo Hawaii we have Kabsat Kathy and Ronald Salvador Auntie Josephine Cabal and of course Mr. and Mrs. Daniel and Elisa Cabal thank you so much and Itimati Party San Sebastian we have Kuya Rainier Ruiz. Ayan, may samat ka na kita nag-sponsor dita. And syempre, DJ Villa Beltran, we have attorney. Di naman maibagan. Sir Joram Beltran. Yes, attorney Joram Beltran. And the rest, adupay apo ng ipa-I-mean apo iti scholarship program. So, damot ti scholar, may apo nga duwa nga senior high school itatangkan ito agsapsapol kami pa itinayon na and adamot elementary scholars may na family scholar dagi jayen so kadagiti padami apong adabasit parabor na agad hanyo imot amang tad kayo mat kadagita ubing dita aglawlaw yo o di kadi nagsaya at apong nga banag dayta ngarod may sapay nga sonata and it's quarter 46 ay 47 kaya ayan, nabdi makita yan. It's 30 minutes before the hour of 1 and you're still with your Manong June together with John Mark Pastor, operator and balsamador. Dito lang 97.7 Radio Santiago City. Forever my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, the Agpanatang version, your love in return, the Agtrangkaso version, may this fire in my soul, dear, the last episode version, forever burn. Amen. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold, making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you. Ano na Michael Jackson? For the rest of my days. I'll never part from you. All your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. And of course, naatantati pagkakataon nga mamit Gundaway nga mamit iti mayor iti Baguio City. Hindi tayo natawag tinagan na. Supay basta amok latang ako narasa iti buok na something like that. Ngam nataraki. Wag ko nanay. Nagguwapo dahi ta sa utyo. Wan, dandan ila inusub di ba dok taintid ko kanya nakat. Mayor ko kung amon ni kung ala ko mga mahal. So, madla mo latang very good looking. My heart's at your command, to keep love and to hold, making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest
rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Watching here at Singapore from Valdez Pops tinaga na. Para guys mantay ka na maula og Mildred paborito ko gamin from Angelina Ramos. Para guys man idol jay agnanay nga ayaten ka from Rachel Domrigue. And good afternoon to manang Eileen. Yes. She's watching Eileen Flora. Good afternoon natin yun nga kanibalong JM ko na. 111. Wow, galing niya naman po. Kumanta from Irene Ballesteros. Yan, hindi naman po. And Sakto lang. and good afternoon manang Edna and manong Elmer and we're sorry nga dito yan the last episode me for this season, I should say. Tamadik amo no kaano kami man nagsublin. But then standby lata dagiti pagaya mi barbaring no danto maning kanito nga makapag on the air kami with our program at kami manan. And it's 10 minutes past the hour of 12. So from Iwa Beach Tata, it is sponsored tayo for 300 peso load. Oh, di ka di. Peso load. Apa di nga talaga titimek ko ano ko so, oh my gosh. Oh my gosh, ba't ganito ang timag ko? Ayan, kapot ay tikinansyo na mi apo di Kalman ket 60 years old. So we would like to give chances kada kita at 60 years old and above nga sumungbat ito nga sonata. So tapno masigurado apo nga 60 years old isuna apaman apo nga isuna ti mga bakat tawagan mi isuna. Oh, di ka di balong may mayat. Iso nga dapat No nga tangay ikabil da ji birth date dakin year of birth. Ano ba? Ma-compute ta nga talaga no 60 years old win naman din. Siyempre amuda by themselves no senior citizen dan but to confirm tawagan ta isuna. Oh, di ka di may maya di ka siya. Di kumparim kada kumari mga aba dan to. Isu pa Isu that is marunong nga sunat mi apo ko. Para kada kiti senior citizen. When amom nga mi masapol dati load. Apay aya. Nahilig na mo ag text. Ag text. Agbiro dati ka text bit da. One. Ngarod with your name. When uray no hanga si kayo mismo ngem iti pangabaken nyo ket dagitiya naganak yo. Sago yo dayto 300 peso load kanyada. Tanariga amot nga ag-text na kita. Man nalalaing dati ka di. When? Okay. Ulitin tayo apay apong. Kaya mo text. When inaldaw pa inuras-oras pa yung awan ti sarding mo nga agte-text may sa ti ka-text mo launay. Madlaw ko dayta. Ni Supeng. Made. Ano nga? Ni Ana. Ay! Amo na ka di dayjay. Madik ambaw. Ay ka. Among ngamin Joel dapat imagbagam iti. Alaka. Joke lang. Okay, nga roda. Dagiti senior citizen lang apo. Teta karbangan na nga pumugto ito yung kasunata mi. Nalakala ang dati nga sunata. Kaya mi lang isuda nga paraburan na mauding nga roda episode mi dito yan. So with your name, age, address, and the title of the song, i-text nyo lang dito official text line tayo. 0915-071-3686. Barbaring no sikanti mga bakti 300 peso load. Manan, i-confirm me by means of tawagan ta kayo iso nga dapat hang kayo agul-ulbod nga si kayo kat 60 madlaw mi abo ma-forfeit ta presyo at ta premyo yo. Nga ro dito yan dito datlang nga sunata para kaligiti senior citizen. Apaw, naglaka. Nagrigaten biyak ko ti agmay maysa kan kanayon laeng nga si iiliwaken ka alang aruden biyak ko di nakagbaybayan tanal Pasko nga inkari nga di kan lipatan
Maasik habiyag ko ket ipangagnak ulilam tuy pusok tagimura ni ayat init bulam jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa. Apo bigla mga lima kayo may isang texter. Na mga 60 years old ato yung idika. So, kaya? Apo naglaing agul po. Okay. Tala dawam kaniyak ibukbuk mo nga ruten tidirong ni ayat tananamek maminsan pa'y tisam itni ayat. At si mong bat, nataya kon biyag ko na. Mataya kon ba? Nataya kon. Apa nga? Allah. Nagato nagbaling nga 60 years old. Iso pa. Maasik habiyag ko taipangagnak ulilam to'y pusok tagimura ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa. Maminsan pa'y biyag ko tawagan Ana iri. tawagan nagparang adagus Kanta tapay lang. taladawam kaniyak ibukbuk mo nga ruten tidiro ni ayat tananamek maminsan pa'y tisam itni ayat ibukbuk mo nga ruten tidiro ni ayat tananamek maminsan pa'y tisam itni ayat. Tawagan ko na ka, di ka makukuti. Naguro ka kami nanay. Okay, no sino tinag-ring, iti cellphone na, please grab it. Kasi kayong tinangabag. Among ay connectionan? Mali. Itutok mo lang nga dito, microphone, may loudspeaker mo. Ata. Hello? Hello, good afternoon. Hello po? Ayan, bakit biglang bumata ang boses ng nanalo? Ay, ako po yung nag-text, pero si tatay ko po yung pinangalan ko. Ipakausap ko po. Okay. Pero sino nakakaalam ng title ng song? Siya po at ako po. Ay, dalawa kayo as a Opo. Okay, katungtungan ta mga rod ni Apo Marcelino Obidosa iti Bugalyon proper Ramon Isabela, 60 years old iso na. So good afternoon. Kapsutan man. Good afternoon. Kuyang Marcelino. Mademo agsao. Nakapsut ti boses na. Ay, ang kayo imon anyo ipigpig sa datay radyo yo. Kapsutan nyo ba na po na ito radyo ba pare? Sige ti makipatang balong. Tayo ka edad mo na ita. Supay Hello, kuya. Ay, mabain makitungtong. Na Pangit na mabain. mabain Mendeta. Anyway, Basang, congratulations kini father mo kat kablaawa mo nga Ruden. Ay, how are you related to Ma'am Marlene Obidosa, Sir Frederick, wino ni Manong June Obidosa? Uncle saka auntie ko po. Ay, okay. Sige nga, Rod. Kablaawam nga Ruden, Basang. Dagiti kayo mong kablaawan itatakan nito and congratulations. Kablaawa kami nilang iti dengdeng tatanga Domingo dito yung Ramon. Tapos nag-DJ taga LGU na mga workers po. Ana? LGU? Workers of Ramon po. Oh. Burgos, LGU Burgos. Aha. Okay, so that's it. Workers kunana.
Ay, ako anong Burgos? Ako, Oh, agtulang kan sa niya Wan talaga. aka dandani mo. Siyempre si kan ate panatang apo ka papangros nagsakit tilapaya. Ano tinang bakandat? 300 peso okay. load courtesy of our friend from Iwa Beach, Hawaii. Yeah. Dagita ti sponsor tayo ketika ato ta pa yung sponsor ngam di ka mo kasunod ta pa i-distribute at tata last episode tami 10. Okay, anyway, thank you so much and congratulations, Ading. Kini Manong Thank Mars. you po, sir. Okay. Orion Basang the J-Load mo tunuwa. Malam siguro after our program. So that's it, our first winner and kakabsat. Dahil tanti maudi apong sonata mi for our first set and we will be back with more songs, more requests. Dahil lang apo kasamitan ng radio station tin Entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam